Dobro jutro ljudi, kako ste danas? Evo da ona i ja idemo kod doktorce njene, kod njene pedijatrice na pregled. I rekao, hajde vam snimim jedan video iz auta. Prije sam snimala dok sam vozila u San Antonio, skoro svaki dan. Sad nema toliko vremena jer mi je posao blizu. Ok. 7:30 je ujutro. Vlada je otišla na posao, ali oni meni treba tačno 25 minuta do naše doktorce. Uglavnom naša doktorca Lisa je sa nama od početka, to jest od početka vodimo Leonu kod nje. I sad kad smo se preselili, razmišljala sam rekao šta da radim. Žao mi je da nađem nekog drugog jer baš je ona dobra i stvarno nam se sviđa. I tipa u junu ja dobijam e-mail od nje da ona više neće da radi tu gdje radi, gdje je radila i kao još samo taj mjesec. I mi smo tamo tad išle u junu na kontrolu za 4. mjesec. Rekao, ne mogu da vjerujem, baš mi je bilo žao i onda rekao kad već ona neće više tu da radi, onda ću tamo ovdje da nađem nekog novog pedijatra koji je bliži nas. I ja kad sam došla kod nje, kad smo došli na pregled, kaže ona da se seli ovdje u New Braunfels, gdje smo se mi preselili, to jest ona će da radi na novoj klinici ovdje u New Braunfels. Rekao, ne mogu da vjerujem, tako da eto, treba nam po 20 minuta, ali evo sad pokazuje 25 kao. Malo je gužva. Jest da mogu naći nekog gdje može 10-15 minuta, ali neću nju da mijenjam, jer baš nam se sviđa ona i ona je sa Leonom od početka, poznaje nju bukvalno od njenog rođenja. Tako da idemo kod naše doktorce Alise. Ovdje, ne znam da sam pričala u nekim videima, ovdje vodite bebu na pregled odmah drugi dan nakon što izađete iz porodilišta. Znači neće vas pustiti kući iz porodilišta dok nemate zakazan pregled kod pedijatra. I mi smo izašli u ponedjeljak iz bolnice, iz porodilišta, već smo u srijedu imali zakazano, znači morate njima tamo u porodilištu da pokažete kad imate zakazano. Razmišljam da sam ponijela sve, jesam. Ja sam se napravila čaj. Da pijem čaj ujutro, da ne pijem kafu. Prolazim pored posla. I išli smo, znači, to je bio neki rođen petak, subota, nedjelja, ponedjeljak, utorak, znači 6. dan. Znači prvi put išla kod pedijatra nakon svog rođenja. Pa smo opet nakon toga išli možda sedmicu nakon toga. I onda smo išli kad je beba imala 2 mjeseca, pa kad je imala 4 mjeseca i sad idemo kad ima 6 mjeseci. Vidjet ćemo koliko ima kilograma pa ćemo snimiti kad završimo da vam kažem koliko je duga, koliko ima kilograma. Mislim da prošli mjesec kad smo bile prije 2 mjeseca imala 6,5 kilograma, mislim. Imam baš tu, pa ću da vidim kad stanemo tamo. Pa ćemo da vidimo danas i onda posle toga idemo na posao. Imamo 8 zakazano, tako da ćemo tamo biti nekih 5 minuta ranije. I ovdje kad uđete svaki put trebate pripreme upitnik sa pitanjima za taj bebin uzrast, da li se beba okreće na stomak, da li podiže glavu, da li se smije na vas. Uglavnom to sam poslala prije 2-3 dana online pa sam to popunila. Tako da kad dođem danas samo će da me prozovu i da uđem, ne moram ništa tamo da popunjavam. I onda prvo dođe sestra, ona izmjeri bebi temperaturu, važe bebu, mjeri dužinu bebe i onda posle toga dolazi doktorca i onda doktorca nju pregleda i onda ako imate bilo kakvih pitanja onda pitate doktorcu. Uglavnom ja imam listu, imam dosta pitanja, svaki put imam dosta pitanja i onda ja napravim listu na telefon i onda idem pitanje po pitanje. Uglavnom
Beba Leona je napula 6 mjeseci prije 7 dana tačno. Ne znam da sam rekla na početku videa da je danas 17. avgust. Tako da ona danas ima 6 mjeseci i 7 dana. Eto, to je to. Dobro jutro ljudi, ovdje je evo 26 stepeni u pola 8 ujutro i javim vam sada kad završimo sa pregledom. Ok, evo nas nakon sat vremena. 9 ujutro je, završili smo sve, to ostale smo sat vremena. Prošlo se super, beba je super. Samo da vidim, ovdje prošli put imam 14. jun. Samo malo. Imala je 14, znači prije 2 mjeseca imala 6 kg i 350 grama i bila je duga, samo da vidim, što imaju i u inčima i u centimetrima, a bila je duga 65 cm. Mi smo krenule uglavnom. Ona danas ima 7 kg i 700 grama, što znači da je za 2 mjeseca dobila kilogram i 350 grama, a duga je 70 cm, znači za 5 cm je porasla odnosu na kad smo išli 4 mjeseca kad je imala i baš je duga. Uglavnom doktorica kaže ona je na tatu, će biti visoka. I eto, onda smo pričali, ja i doktorica, ona je nju svo vrijeme držala, ona je, Leona nju voli, tako da sad kad ona nju uzme i drži, ona ćuti, pa je dirala po licu, pa je dira one slušalce. Uglavnom, znači, doktorica pregleda oči, uši, slušaju pluća, to vaganje, mjerenje, znači dužine, sve ono. I eto, onda sad sljedeći put zakazali smo, idemo u novembru, kad Leona bude imala 9 mjeseci je sljedeća kontrola. 9 mjeseci i posle toga su mi rekli da je sljedeća kontrola kad bude imala godinu dana, pa sa 15 mjeseci, pa sa 18 i tako dalje i tako dalje. Eto, to smo završili, sad je već 31 stepen. Ona je kad je ušla sestra, kad uđe sestra, onda prvo mjeri kao obim glave, to prvo mjeri i šta još je sestra mjerila, ne znam, nije težinu, dužinu. I ona kad je sestra prišla, ona je počela plakat. A kad je doktorica došla, onda je, dok je doktorica pregledala, dok je ležala, bunila je se i onda čim je ustala, čim je ona podigla, onda više se nije se bunila. Sad je se već i prespavala jer ona u pola 9 ide da spava i ja sam nju, kad smo završili tamo, onda sam ostala još da je hranim, da je dojim jer je jela jutro su pola 7 i onda sam je sad hranila i ona je skoro tamo bila zaspala dok sam ja dojela i eto sad sam je stavila u sjedište i evo je zaspala je jer kažemo ona je pola 9 ide da spava. Tako da, eto ga, to je to. Nadam se ću uspjeti sad kad uđe na posao da vam objavim ovaj video. Da ona će tamo da spava, pa ću da vam objavim. I eto, što sam još htjela da vam kažem vezano za to. Ako imate neka pitanja vezano za preglede bebe, pišite, pa ću mu odgovoriti u nekom od narednih videa. Ali uglavnom ovdje to funkcioniše tako. Mislim da se, ne znam kako je kod nas, ne mogu se sad sjetiti kako mi je sestra govorila da li se svaki mjesec bebe vode na pregled. Ovdje ja tu kažem po rođenju, pa da se 2 mjeseca, pa sa 4, 6 i već sam vam dalje rekla. Odošmo mi sad, želim vam lijep dan. Vlade danas u San Antoniju. Evo, skoro je vikend, četvrtak, meni već danas kad dođem kući počinjem vikend, petak, čim je petak, meni je odmah vikend. Mi
mi se radujemo sljedeće nedelje, će izgleda od sljedeće nedelje malo da padne temperatura, malo da bude ljepše. Eto, ljubim vas, čao!